Karbiang Autonomous Council CM rong hang pen sanglanghan picnic spot kang pula pentawar kasalampon siya panlong ikesong. Bridge of Hope Project Center manja kukiarong along pre-Christmas kepadopon. Rong Jack FW Subcenter along Arniwang Saikia Tumapan Chetong Damlong Le. Kardom Nilimidre Express along pen Durmi BP non arjik thai bertang ton pen Nilip constituency ke Parloang Kang Sanglangkhat picnic spot ke Kim Kerang Patangsi Mati Jong ni Pai Serkep Arni Tili Hinia Por Malom Karbiang Autonomous Council CM Tuli Ram Ronghang Arideng pen Ingpu Pon Pusi Perang ke pen bertanang pale Sanglangkhat picnic spot along Nilip constituency Arlo kedo Aradatum Kejoi Kelang Aradatum Aphan Kejoi Kewang Ahut Kesang Adim Lapen Kangni Adim Aparman Si Selam Ponlo Lapen Labangso Adim Kasalam Pan Lak Kep Atangka Pensi Selam Ponlo Pusi CM Tuliram Rong Hang Pen Ningje Laso OP kilometer Kethom Susi Ajak Kiring Chukihola HS School Pen ND Block on Karbiang Autonomous Council Annual Action Plan 2017-18 along pen Sikakuti Hinira Lak Kep Anatangka Pensi Towar Salam Ponpo Lapen Chiklojontom Angbong Patang Nangji Pusi Contractor Bimal Rong Piapan Hukum Pipon Karbiang Autonomous Councilor কাৰ্যবাহী সদস্য জগৎ সিং নীতি আৰু ৰাইজৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে এই আঁচনিটো ধৰা হৈছে সুৰক্ষাৰ কনষ্টেঞ্চি এটা আঁচনি হ'ল 8 crore টকা স্পেচিয়েল পেকেজ হিচাপে দিয়া হৈছে আৰু এটা আঁচনি আছে ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ স্পেচিয়েল পেকেজ 50 লাখ অপেন ষ্টেজ আৰু ফিল্ড ইম্প্ৰুভমেণ্ট তাৰপিছত আকৌ আহিলোঁ দেওপানী সমষ্টিত এই দেওপানী সমষ্টি দুটা আঁচনি তিনিটা আঁচনি আমি আধালা স্থাপন কৰিছোঁ আমি টোটেল আঁচনি তাতে 18 কোটি ৰাস্তাৰ কাৰণে 18 কোটিটো 17 crore নিলিপ কনষ্টেঞ্চি সমষ্টিত 2 কোটি 10 লাখৰ আঁচনি ইয়াত গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু বহুতো আঁচনি আছে আজি গণনা কৰিব নোৱাৰো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে প্ৰায় 1000 crore মান ৰাস্তাতে PMJSY পৰা আৰম্ভ কৰি MOS or পেকেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্লেনৰ বাজেটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি টোটেল 1000 crore মান যাতায়াতৰ কাৰণে পুঁজি ধৰা হৈছে Manja Kuki Arong along Bridge of Hope Project Center pen non hedjong pre-Christmas ajai me kepadopon abirta katni salong nangle Pre-Christmas ajai me kepadopon along rat cyclem bang hadnu holai pen si jaimek ateng pen sideng ponlo la pen thangkholim tu boy pen ason jaimek paklang pon Pre-Christmas katalon pon along Satgao Diocese Secretary Reverend Father T Dimgal pensi aluhiaman pen chetongdun Lapen rat cyclem bang Tom Sing milik pen kacetong dun abang pu abang pia tumapan kacoro alam cai pacirpon. Socheng constituency Arlo Hamren pen kilometer thom kebra troxian kahelo Rongcheck FW Subcenter mate sekachelanga hem ningkan ongdung penta dolo Dr Nurse Pendanglok kinangji an ke sarkar pen awarsai pipon thailo Bon setame haladak araratum kesukiun e polote ajo pherlo setame chebu krokneng Hamren ansi chawanangji Ateke labangso sekachelang ahem a Dr Pendanglok saiki do anatum tame Hamren si dothai haladak ke iripen epongan si sai cheklem dam tot pusi haladak arad tumpen pherangkia phan pachini sarkar pen ke si kelang ahem Dr Nurse atum ke do a quarter anta kimrang bonlo lapen adimta langmesen setame si kelang apadeng ahin ben hadak ke do asai khia tumaphan doklung nangji pura sodak ahukum kavedet ajok iripen epong anle sai cheklem dam pusitame thang akisung ave keso keun e ajota thek Anarlo da tek anparta ahut penke chingkhanwat akisota dota hai setame sikalangchia tumabangke iripen ephong nat sai cheklem dam adok hadak araratum ke sai dog jc hamren an chawanang kok titilo Perangke pen birta ke abdam ahut kelong atengke quarter hai huita sikalanga sai khiatum dobang avedet ajok Rongcheck High School athan bangatum loksi ke dopusi chinidam komentu si bangso se kechelang ahem ahok pet pen se kelangatum ke doklung jima pusi hadak aradatum ke non puan ta towar cholang rentilo
non malom so porphan dihina pharman birta mointon ponexina. Admission is open for the session of 2017 and 2018 at Asian Kids Tifu Rongkhalang. Forms are available. Parents and guardians are requesting to collect it from the Office of Asian Kids. All kinds of facilities like smart class, computer periods, playground, learning accessories with celebrations of various festivals to aware children, transfer provision, merit scholarship, annual sports, etc. So hurry up. Seats limitations 20 each. Date of admission for new students on 15th of December 2017. Last date of form submission is 14th of December 2017. For more details, contact at 8638727195. Hurry up, hurry up, hurry up. DFU Trade Fair at DFU Club starts from 22nd of November to 10th of December 2017. Luxurious handloom handicrafts products are available such as door curtains and cushion. Valuable quality of traditional Assamese dresses, shawls and saris, shocks for men and women, etc. Offers an old gas stove and Samruddhi unbreakable plastics. Art and craft sofa come back. Cosmetics and Ayurvedic medicines are also available. Credit and debit cards are accepted without any extra charges. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Atur Kimi outlet opposite LDRB Difu Karbi Anglong Assam. 10% off in every kitchen and dining items like Hawkins, Flux, Milton, Treo, Shreya Iron, etc. 10% off in makeup and cosmetic products. And grocery items. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang litum Arniwang kenang sot kecu ason la penthesire alang hithi gulat along longpon ikji. Kang tirtang kijun alang, tharwe alang, theso alang, kecu ajang tu, tharmit aduk, thelua kreng, chitronola, ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihinamo Opiputot Birtalong Wangtulo. West Karbi Anglong District Dongkamukam ASCB Subdivisional Kaparlo Angkang Pangteng Prang Arong Along Inut Abang Pu Rihing Ame Penajok Apran Damnanglo. Apran Kedam Abang Puamen Ke Sotro Teron Mate Toro Teron. Alang Likapa Motekang Apai Kasang Timung Pi Arta Ningkan Nerkep Kep Anbak Dolo. Non ke alangli inut vet lupusi perang ke aphan than pachini halapu dongka mukam analatum perang ke aphan ke pachini dunke labangso ASAB transformer ke raikom ji aphan mate safety measures covered ajoine aporsi toro teron thinanglo dia homoyate manu eran yate mane muri goise mane etu manu to kisuman koise matha olop fek ase holeu mane অকল মানুহে নহয় জীৱ-জন্তু অলপ বিপদ হ'ব পাৰে ইয়াতে মানে এটা প্ৰটেকচন একো নাই আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ দেখিব 20-30 ফুট মান আকৌ এটা হোমাৰ আছে আৰু তাতে মানে এনেকা অৱস্থায় আৰু এসিবিক আমালোকে 3-4 বাৰ মান জনাইছে হলে মানে হেতে মানে গুৰুত্ব দিয়া নাই মানে
নহয় এইটো গৰু গাহৰি সবে মৰি যাব ইয়াত আমি ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহ জানে যে আজিৰ পৰা নহয় বহুত দিনৰ পৰাই তেনেকৈ হৈ আছে লেংখুট হৈ আছে জাগাটো সেইটো হয় মেকেট হৈ আছে আজি বুলি আমি কিমান যে কমপ্লেইন কৰিলোঁ এইবিলাক নজৰ নকৰে ইয়াতে চিন্তা নকৰে যে ইয়াত ইমান ডাঙৰ টাউন এলেকাতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে নেকি কোনোবা ক'ৰবাত জংঘলী নহয় একোৱেই নহয় ইয়াতে মানে ওখ দিব লাগিব আৰু ফেন্সিঙো দিব লাগিব গৰুও মানে ইয়াতে ফাঁচিব পাৰে ছাগলীও ফাঁচিব পাৰে চৰাইও এতিয়া ফাঁচিব পাৰা নিচিনা হৈছে জাগাটো মানে অলপ চাপৰ হৈছে ওখ দিলেহে ভাল আৰু ৱাল চাল লাগিলে ৱাল মানে দিব লাগে ৱাল দিলে মানে মানুহবিলাক যেতিয়া মানে যাব নোৱাৰাকৈ মানে অলপ হেৰি কিবা গ্লাছ চাছ এনেকুৱা লগাই দি পেলাই তাত যাব নোৱাৰাকৈ এনেকুৱা দিব লাগে Rat atum ASEB aphan ajur dinklui pen transformer kerai komje aphan puolo bonstame ano cheden wangwe lapen ASEB kepang krewe ajok si toro thinang luputa akoi pipon lasinon kamathame me alam abangke ASEB atum kapamu abang phi kasang timuk piaphan kera pipajer ponjima mate pipon pejima lake aporsi chinirunpo ইয়াতে কোনো নাই এতিয়া মেটাটো লগাটো ঢুকাই গ'ল মাইজনী মাহে আছে এতিয়া বুঢ়ী মানুহ বুঢ়ী এইটোৱে আছে বেলেগ একো নাই আৰু এতিয়াতো চৰকাৰী কৈ কি লাভ পাম এতিয়া কি ভাবিছোঁ কিবা এটা ক্লেইম কৰিম কিবা ইঞ্চুৰেঞ্চ বা কিবা কিবি ক্লেইম কৰিম বুলি ভাবিছোঁ মই যদি এইটো বাউণ্ডৰী এটা ফেঞ্চিং দিয়ে এইটোতো টোটেলি অ'কে হোৱা নাই কেনেকৈ তাত সোমাই গ'ল এইটোতো নাজানো Borpothar Police Station Kapar Loangkang, Matijongni Pai Sirkep Arni, Karbi Anglong Autonomous Council CEM, EM, MSC Lapen Saika Masai Phuatum Nilip Ahawar Kahumri Dambom Ahut, Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Amotor Kachingkoy. Karbi Anglong Autonomous Council Asai Campaign Kachingtor Amokedeng Pontanga di Malongan, Karbi Anglong Autonomous Council CEM, EM, MSC Lapen Saikam Saipuatum Kedam Bom Ahud Bornirja along Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Horen Singh Bekedami Scorpio Motor AS09E 4899 Kachingkoy Kopai Kime Labang Su Kachingkoy along Arenga Hukisupon Awelang Pusikat News along Birtanangle Pini Midday Express News abang kalapon sa Kangton Pon Iglo, Langibom Thakat News Channel, Dumi Thakme, Kurang 2.